Maayong hapon, mga igsuon, akong basahon ang giingon sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw nga atong pamalandungan. Sa Bisaya, ingon ang atong Ginoo: makamao kamong mosabot sa kahulugan sa dagway, sa yuta ug sa langit? Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahona? Sa in English, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Why do you not know how to interpret the present time? Ang tawag ana nga sentence, mga igsuon, paradox. Aron masabtan ninyo unsay paradox ug unsay buot pasabot sa atong Ginoo sa maong mensahe, muhatag ko ninyo og upat ka examples. Mataas-taas na pud ta. Number 1. Sa atong kabright, kita, in general, kitang tao, makompute nato pilay distansya sa kalibutan ug sa bulan, ug makakompute sab kita pila ka adlaw tang mubiyahe from Earth to the Moon. Pero nakompute ba nimo pila na kaadlaw sukad ka nangutana sa imong pamilya, kumusta na ka? Kumusta na mo? Maunay paradox. Naabot na tag outer space, pero wala nimo matan-aw when was the last time nangumusta ka sa imong pamilya. Sabtan? Number 2. Sa atong kabright, makompute nato unsa kalalom ang atong mga dagat. Makabalo ta, makatubag ta, bright good ta. Pero imo bang na-compute kung kumusta na ug unsa na kalalom ang imong pagtuo sa Dios? Naabot na ta bisan asa. Bright kay ta ana, mathematics and science. Pero how about our faith? Imo bang natan-aw unsa na kalalom tuod ang imong pagtuo sa Dios? Paradox. Ikatulo, naatay mga organizations ug ang tawag ninyo sa usag-usa, brad, sis. Pero ang pangutana, inyo bang natan-aw unsa gyud ang pinakalalom nga kahulugan anang brother and sister? Nakabalo ba ta nga ang tinuod nga meaning sa brother and sister dili kadtong makabalos nato, kundili kadtong dili kabalos nato nga mga pobre natong igsuon? Nakabalo ba ta nga ang tinuod nga meaning sa brother and sister katong mga dili kayang higugmaon? Nakabalo ba ta nga ang tinuod meaning sa brother and sister kadtong mga different from us in culture and religion? Maunay tinuod nga brother and sister nato. Kabalo ba ta ana? O basin taman lang ta sa organizations, brad, sis. And number 4, kusog kay ta mo respeto sa atong boss. Maayo kay ta mutagad sa atong mga kauban sa opisina. Maay kay ta mo respeto sa atong mga teachers. In other words, maayo kay ta mo respeto sa ubang tao. Dayon, kusog kay ta magtabang-tabang diha sa eskwelahan, sa atong opisina. Pero how about sa balay? Do you show the same respect to your parents? Ang uban ra ba maayo ra sa ubang tao, pero sa ilang ginikanan kusog kay manukol, kusog kaayo mangaway. So again, let me repeat the question. Do you see Jesus in them? Again, the question is, do we show the same respect sa imong pamilya? May lang ta sa ubang tao, pero sa sulod sa balay, wala tay respeto.
Dili na to makita si Kristo diha kanila. Kusog kay ta mutabang sa ubang lugar, pero sa balay usahay tapulan kay ta. Dili ta mutabang. So palihog mga igsuon, mauto ang duha ka upat ka examples. Paspas kaayo akong pagkaistorya. I would like to suggest balik-balikan ni nga video hangtod masabtan gyud nimo ug i-apply ni sa imong kaugalingon. Pangutan-on nato atong kaugalingon tuod no. Layo na kay tag naabtan. Pero sa atong kaugalingon ug sa mismong sulod sa balay, nalimot da ita. To sum up everything, mukuha ko sa usa ka kanta, mao ni ang lyrics. Basin maigo ta ani. I've been to paradise, but I've never been to me. Basin maigo ta na. I've been to paradise, but I've never been to me. Na, tanawa ra. Let's do something. Okay? Balikan nga video. Again and again. And God bless.